Hallelujah. Hallelujah. Angithathe lethuba ukusela unceke inkosi ukuthi inceke ukuthi inkosi babela mage usele kamkhonas babela mage usele namanfa babo usele natotonga ukuthi inkosi ekhona endlini usele buholini belibandla usele obabe omake emajaha intombi children ministry usele priest team usele ma ushers sanibonani bazalwane egameni likaJesu Baba kaNkulunkulu usindisiwe ngiyakuthanda ukuthi ngisindisiwe ngiyakujabulela lokho ngadiwe ukuthi ngisindisiwe Hallelujah futhi ngiyakumisela ngalolu sindiso bayibonga inkosi ngibabe shadile uNkulunkulu wasibusisa ngabantwana abathathu noko munye ose ushaya speed jakela kubi Hallelujah ngiyakuthanda Jesu waselwane uyabuya masinyana lasikumemethele Mabo July nje kuyethathi ukuthi bantu bokusho fire batabe bamemeta umgwaqo wonke ukugcwala amaphepha agcwale ko neno lekumele sigcwaleyo memethela ukuthi Jesu yabuya Hallelujah unjani mfundisi sesithenge nepage lapha ko Times selike lithi nje Jesu yabuya phela ibhilonke nje ukuthi Jesus is coming Hallelujah uyabuya Hallelujah bazalwane uyabuya Amendlule nje mfundisi uyathi sengivuselelekile phela nesithakwa sasezulwini sithakwa wedlulisa inkomishi nje la esesiyini Asi ukuthi siyastata wedlulisa nje inkomishi bese senajana manje umfundisi akade ukuthi uconfirm lento lathi nebhesi uNkulunkulu lathi angidlule nje kulo lendzaba ukuthi umfundisi emela athi bazalwane ngiyaphendvuka ngenti kahle uNkulunkulu ukhulumile nami ngone ngavamisi umfundisi wekankoje ngingafundza manje shalom afunza ngingathatha amanothi othi abafundisi beka sithola ngamanye amashelo fasikhohle ukuthi munye noswiti munye nokuyasehleka leso sikhanda wathi siyabingana kanti cha Hallelujah ngithanda le ngomfundisi Hallelujah futhi nami indzaba yemastock sweet vele konjani sale kutshela lelithi nyathi ngoba uNkulunkulu vele nakunokwendile manje ngikutshela kona ngokuthi uNkulunkulu vele uye afune ukuthi nawusika umuntu kawusithi nomuntu ubhekele kowabo umuntu lento bengosini ibambisene futhi nanani emisebenzini eminingi kunebantu abasika engabathi namhlanje ngathi nje magaba niyo wenza lesizwe sokusida ikhahlela nje ngoba vele nginamathi negama lakhe ngalathi ngakudzingi nabonga ngomoyeni Hallelujah Hallelujah Let's go to Acts chapter 13 verse 22 Acts chapter 13 verse 22 Ikasimu loya kwitwele hamazulu nomhlaba Apostoli sehluko selishumi nathathu livesi laka 22 phasa sihloko lesithi eAntioch yasePisidia uNkulunkulu asamkhiphile wabeka Davide waba inkosi yabo uNkulunkulu waba amen
uNkulunkulu asamkhiphile wabeka Davide waba inkosi yabo. uNkulunkulu wafakaza kahle ngaye nakathi ngithole ukuthi Davide indodana yaJese ungumuntu wenhliziyo yami, umuntu lona ukwenza konke lengifuna ukuthi akwende. Babe sibonga livi lakho. Livi lakho kalisabi muntu. Yes. Kaligegi muntu. Liconza nto. Siphilile ngalo namhlanje. Babe singaphilithwa mnandi livi lakho lengasesayi. Yes. Lengasigeki. Siyamukela lona ngegama lika Jesu Kristu. Amen. La kukhulunywa inzalo. Kukhulunywa ngemuntu. David igama lakhe. Lo muntu lekukhulunywa ngaye into enkosi ithini kanengi. Ngiyokuthi uvela wabethela lesithembu wabethela lesithembu. We all know David. And even sisekolweni sithandazi Jehova uMelusi wami uswele lutho. Yes Lord. David wadala waba muntu, waba umfana, waphila njengabafana. But lutalo David wesifuna. Baningi ababhalile babhala ngentalo David ngoba baningi uNkulunkulu abaphe ingqondo ephelative. Kodwa kukho lo mbhali lento yakhe ngiyayiva ngelandzelele. Lento zalenjese lembabe wa wenteka wathi phithilili namake wakayo wangasahanjisana kahle. Ngoba babona wena madoda ashiya abafati baungathi kuyaqala udzana. Umkhuhlane nje ngoba solo bangena sono siyasebenza bese bazalwana bakhokhata. Sathana basebenza. Bokuva John 10:10 selandela kweba kubulala nekubhisa 24/7 sathana semsebenzini ala open akathathi nelithi kodwa bazalwane bake ba-offer nje bathi ba-offer nje sontweni. A-offer nje umuntu wa-office ukuthi ufike umzala wakhe lose-Cape Town sanaka umzala kufike losihlobo sibuya lekude eKapa ekoloni bese uya-offer la sontweni bona uzumkhuhlane nawo. Yeah. So wayike ethi Tanzania lady tasengasahambisani kahle. Enjanathi kanjani ukuyilandelela into loyibona inika namuhla ivama ukugubha lenye imvu leyakele. Yeah. Bese babathanda abateli bantwana bakhe bavuleka isikhathi ngalosi sekungishisha. Wasiyangena lo mkhuhlane nomadvodza bakhona bobaba. Wokuthi leliso liphegijima manje lingisela umunye lekamuva kwenze bathi babuthi abathi njengoba sokugile ugijima nakabantwana ba-14 wenda njani wathi ngiyashajisa bona ukuthi kugula sikhi ke lokho manje kwakhona mkhohlane noma wasebenza la anathi laseliso laDavide liyeka wasisonzela ukuthi mntana wabona-ke baswathi lokuthi indlu yamakebe lapha neyababe kunethi abantu abaswati kakhulu amanga ngoba lisiko lamaswati kunethi baswati indayi ibhayibheli lithi sonzele. So-ke bakalala lapha waseke uthi mntana uboza ithendeni lakho kusihle kubhala ngolobhala ngokuchaza nempela umfana losizisiko lokugcwele inhlakanipho losiabafundi uyathayima ababe ngibombo nje. Hey, praise him. Yona basha uNkulunkulu usinika inhlakanipho uyekele lokho ukuthi sengibambathwa thibulo ngumfundisi ubaba umfundisi beninathi hey wena kodwa nje. Come here to Shashalom. What money?
wathi uba kwakho umqhelile ethi ngivakashele ethendeni lami awusuka ke bomasi yebo uyakuzika kuba nomfakathi nangabe uNkulunkulu akuhlelele usi-underline statement sami nangabe usehlelele kakhulu uzivele mfati kuhle usiko mfati haleluya abengadlali uNkulunkulu abanye kakhulu amagama lamakhulu athi lo akukuhle kusahlale ethi umsidi bese lokho leyo bayuse kodwa igama loNkulunkulu le-useless bamake amagama kaNkulunkulu vele umgomo kuthiwa ngingakuthenda lokho ngoba bantu besifazane banenhlakanipho longenayo lalela wena MC Dr. ngisho noma nosisi nijwayelene naye kakhulu kangakanani nisebenze emakoktini vele ngumngane umbuzu but the day uyomsoma uyawukwazi ukuthi today uyamsoma babu laba banesensa lengayadi ngekwaba ukambe mama bayibuko nje imoto hayi kodwa esemhlaba yonke basiyashaya nisi hey ngoba ngeke usithisiwe unemasu kamali haleluya woda awufibuke usithatha letaka kothi bakimthoka seyongena mina lethi akuthi ngabe uganwa ngabe mnyama ngeke khanyisa yona ngobathatha umnyama yembala kashi kwathiwo wesuka umkakhe baba ebazoshaba manakathi abantu umnyama thina wesuka manje wayongena ke wafika shete wakhala wamuka obe yafana le mamathi Jese weba info yakhe wayeba kodwa yabani kodwa wena njani kodwa kusolo wayeba manje yasosulo weba info yakhe waba kuzobo ndingo zamini mulibela sokuba bili yawe ba info yakhe. Haleluya. Sasa siyahlala ngesisu. Waqala lapho belo kwada. Wena nithi njani ngalani na? Wamzonda. Bathi ngenxa ukuthi bathi kuno wathi mama wangula. Wadalwa ke David, wadalelwa ebuhlungwini ekwenyanyweni, waba rejected, but from rejection to kingship. Oh, yakhala namuhla, baya sonja, makosha ekhaya. Lale khuluma ngoDavid, ngoDavid na. Hallelujah. Ngoba nakwenda Jesu ophendule abantu abeliwayini, abevela kuqale kathini. Uthi kuyenteka simo asiguquli. Jesu akaguqulwa simo kodwa simo uyasiguqula. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So ke David ke wakhula azodwa abenyanya. Noma Jesu akabulalanga abantu wafisa kulo mfana kufe. Wamuthatha ke kuncane wakwelusisa. Ukwelusisa enza wenda kuna kunetilwane leti dangerous. Ngesifiso siyawakuthi manje mabhukwesa mbamba mfoshota mbulane manje mabhela mbamba mfoshota kanti uthi lo mfana ubojwe mazulu uphela mazulu ubhekwe yiso likaNkulunkulu uphe nakabhala Psalm 121 athi ngiphakamisele amehlo betithabeni usiko lokuyovela phina kodwa athi lovela Jehova owenze izulu nemhlaba. Ayakho sala. Ayakho sala.
Boyise bebakhona nabelusini laba bathanda abantu ababo bebahamba lapha eNtabeni. Ngiyothi asisho ukuthi uNkulunkulu usethi eNtabeni. Kuhle ukuthandaza kule eNtabeni. But ungafaki inkolelo yokuthi ngathi uNkulunkulu uhlala eNtabeni. Hallelujah. Ithi kuhle. But yabelusi bebahamba bathi abambona umfana wabo kunento lemnyonyobela bese bathi hey baleka. David yena uthi nami njengalabanye bafana ngicabanga ukuthi babeJese ukhona ngiphakamile ngikho the question here uthi uSipho lwami luvelaphi because my father is not there. Kodwa uthi noma yena abeJese ungekho ukhona uNkulunkulu. Yes Lord Jesus. Ngikukhambele phela ngikhephula kwakhambele phela ngikhephula obe ngilekeluso uNkulunkulu bese uyabhalela kuPsalm 33 wathi uJehova umelusi wami kangeswele ukhuluma ngepractical life into ayibonile. Hallelujah. Hallelujah. Lalela. So la Luka ubhala ngemlando la ufunzile ngempilo yaDavid. Uthi yena asamsusile. Hey! Kule muntu ususiwe ngani? Kuthiwa wase ubeka David. Kwasusa umuntu, kwafaka umuntu because God is rich. What about how many places sekude labantu? God is rich. Why the God you know that praise him because God is rich. Bage bamtshela umfundisi bathi yabona ushiphe kakhulu umphefumulo nje uvusela le bantu wena awusewuphe noma bathi bahumema abasakunika envelope awusesiyo lokunika envelope kufanele unike abantu i-account. Bathi my God is rich ngathwala imbanda because yesusana uNkulunkulu aphakamisa ngabonke labantu babo. Ngikho ngiyasenza wena abanye bahle bathi Lemuntu yakho sayibona ifahlakela kusasa upha kuyena kuphi bokuthoma intaba nahlanzene phasa ngangene khona hayi man kufanele sanibamba izinto ubamba class manje sidonke kunemuntu kumfanekiswa uNkulunkulu aliphelele noma bangamema kuphisela kakhulu. Hallelujah. So nakuye asamsusile kukhulunywa la Saul, the first king. Banake baIsrael bathelela yona wabanika kulo Saula waba inkosi yabo. Saula wayethembeki ngalela hamba nami ngoba ubambe lokhu ngaleli nawe lapha ekhaya nelubambe lokhu. Saula wayethembeki wathunya uNkulunkulu wathi akabulale amaleko onke. Bathi Saula wangayibulali inkosi Agag waphinda wakhetha isikhuluphelo wakubekethelele wafika Samuel wathi Samuel hey ukwendile noNkulunkulu akushito waqambe manga mazale manga yabona ngiyeka ngoqambe manga thini ngigcoba ingane yakho boyfriend yona uqambe manga hey asikhuleke oshadiwe unemama umfana bolomile lapho kwesihlahla uyamjolweni athale mama inkosi Saula yathi bheke wentile mawulele bonke hey kazaka ubonaka usuphendulana nababa phendulana noNkulunkulu wathi yebo ngiyakufa pho wazi uSipho kanelani bazalwane shalom sono sinesipho. Sifike nje unokukhubela ukukhumbela sokade ufulile kanti sinesipho sono. Hallelujah. Wathi wami uSipho
lokushifta iblame akusuka namuhla uthani munawe lengihamba nabo babese bakhetha nje lelikhuluphe futhi bafuna bona ukuhlatheka akaphukutha uNkulunkulu ngiyamthanda lo ukuthi ngifuna umwine lenkosi le wena uyagula sick you need injection for a power what is this called vaccine uyagula sick Thomas uNkulunkulu uyahleka sotomzama nokumgana bese ushukaba izwi hayi lethi kodwa uNkulunkulu wathi sola ngeke ukuthi umendelele sawula inkosi uma umuntu angenzi izwi likaNkulunkulu yathi sola ngayo lesikhathi esamthumisa sithawusuka lona letishumi kakhe tiyabhalana tiyaqumba kodwa nakangenzi izwi uNkulunkulu yakusoka yathi sola Nkosi yami Ngicela ukubuza uthi konke ngani letishumi ngoba wena ugijima ngamfundisi ithandazele iphase ngobhale exam fundisi ithandazele ithola umsebenzi wakunika uNkulunkulu but sokudle ividiyo lokuncane kwakhe 10% uthi lo munye kunemfana wakhe bakufundisa ukhokha ishumi uthi lo mfana wase uyabuya uthi baba why uNkulunkulu anikwe lo lokuthulela kule mali engaka i10% why I think we are not fair why giving God 10% kodwa khona la kunebazalwane abaningi labashobodzela bonke bathi nje 10% ngawushodela itsecele boss but baqhubeka bahlupheke Obagani shichi izwi Oba wena ngona So la kukundelenza maleo utwake ngenxa yemathembeki kwaSawula wamsusa uNkulunkulu lalela uNkulunkulu lakwethembeki kuyo kakususa Kasusa ngishokulesipho semsebenzi akunikethe sona. Kasusa ngishokulihlakanipho lakunikethe yona. Ngoba kunabantu abacabanga baphasa esikoleni ngoba bangcono. Kanti baphume uNkulunkulu. Labanye abasete sonke ukhathi nabanye bakhathi sabayise eParliament. Ngesonto wathi sibhizi ngomsebenzi weswe. Sibhizi ngomsebenzi. Hayi waNkulunkulu sibhizi ngomsebenzi wakhe. Kodwa bebathanda isikhathi sisebafundisi isikhathi sise but wasongena ubhizi nakangena ngiyabona kufuneka sikhathathe lesishintshe iprogram sishintshe le hey muhle kusibhithi kodwa manje kwathi umuntu kufanele sadiscipline nje ngekwenzawo yakhe ikule sonweni bemshimayela benza bafana sibaswaba bangumsebenzi bafana ngesizelelele ngeke organize le tende sisipende imali bese sokuqasha bangumfana nje ngoba umsivo la never ivuna ikhona iphakathi sabu imboka ngoba kaputana abantu organize inkozo nje ato hemba atodlana nje atokaphatha abantu bangumsivo asoshuma ukufundise athi hey suka bese kufanele sithuleke sithi hey aphume mfuku imgagabulu uNkulunkulu wasusa Sawula ekubeni inkosi lithi iBhayibheli wasomfaka Davide vumela uNkulunkulu afake wena kulesikhathi lesikho kunemidlalo kabaningi asewuthi enkosi khona kumeleke bayibonge inkosi haleluya uthi ke nakamsusa sokhuluma namagama ihlembesi uNkulunkulu wafakaza kahle ngaye uNkulunkulu God the creator ngabe umuntu kahle uyafakaza ngaye afakaze kahle haleluya hey boy the focus uyathini namanye nakungafakaza nje inkosi ngawo isinje inkosi okufana uphethe kahle kungabe don't touch
nesikhona ufaze nje inkosi yalamhlabeni bakale David kwamfakazi kaNkulunkulu. Oh hallelujah. Lalela lomusha gcina usabakho kuze kufakaze amazulu ngawe yemake gcina kungake bakho kufakaze uNkulunkulu lo make lo Yeah. Thank you, Jesus. wathi ngithola umuntu inhliziyo hamba siyaba umuntu inhliziyo kaNkulunkulu Umuntu akuNkulunkulu akabheke emhlabeni abheka bonke emajaha akhona emajaha bathi leli njalo inhliziyo Thank you, Jesus. uthi ngithola umuntu inhliziyo yakho haleluya lale uthi lo tawena konke ngimtshela ngona How about yourself? Jesus, thank you. Wenhliziyo ya Why go and remove Saul? Afake Davide, apite ati Davide move into ya. Elabala kwembalo, ngathatha inyanga yokusikhuluma la. Kodwa ngicela gijima number 1. Ukudalwa kwaDavid. Hallelujah. David indlela kadalwa ebuhlungu. uNkulunkulu wavelana naye. uNkulunkulu yavelana. Number 2, David wamati uNkulunkulu. Ngikho athi uJehova umelusi wami. David wenda uNkulunkulu waba lithemba lakhe. David abhekana naGoliath. David akazange waphakamisa uvalo. David akazange waphakamisa ikhali. David waphakamisa uNkulunkulu. He proclaimed God. Wakhuluma David wathi wena Goliath utakekepha inemithemba egama likaNkulunkulu. Nowekhuluma konke David waphakamisa uNkulunkulu. Ngempela David umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu. Wena phakamisa ifundo yakho. Amtshela ukuthi ngafunda ngaze ngofunda eBrazil. Kodwa David waphakamisa ikhaya. Lale David nakabekwa bayingozi Saul walwa naye. Wamenyanya walwa naye wafuna kumbulala. Bathi David lo muntu wesithiwa uNkulunkulu akazange waphindisela. Akazange wena revenge. Wathi mama wami lo ngeke ngiphindisele kuwe. Ngizonda uNkulunkulu ngiphindisele. Bana bangaphindiseli benhliziyo kaNkulunkulu. Wena nje ukhetha lo munye komdini uyamlaya. And whatever akayisho la komdini ngeke uyeke because uyamlaya. Baningi bana baphindisela. Baningi bana baphindisela ko these days. Bathi lo kwangenda kuthi ningabuya ubona. Ngisho labakhona konkosi yakho. Lalela ngokutshela ukuthi yini igama lakho kwendaba. Awusiyo umuntu wenhliziyo yakho. Bana baphindisela kwabasiyo wenhliziyo yakho.
David washelela njengabo bonke bantu wangena esonweni, but David nakufika into kaNkulunkulu imtshela ukuthi nguwe lo wenza isono. Ophakamisathanda wathi isono sami siphambi kwamehlo. He confessed his sins. Ingolibandla namuhla bazakane namuhla ngabangayenti ukuvuma tonto umzazi. Kodwa David wavuma isono sakhe. Noma lo ufanele uNkulunkulu asivume inhliziyo yakhe. Hallelujah. Hallelujah. Bible. Okwamdina nawufunda lo Psalm 13 verse 36 lithi phela Davide wena insando yaNkulunkulu elisukwini yokuphila kwakhe wathi uyafa. He did God's will wena insando yaNkulunkulu. Nabo banenhliziyo yaNkulunkulu. Cela zole mehlo suthi